Početak grejne sezone beleži sve veći broj požara u zatvorenom prostoru u Sremu. Najčešći izazivači požara u stambenom objektu su neispravne elektroinstalacije i uređaji te neodržavanje peći i dimnjaka. Period od početka pa sve do kraja grejne sezone karakteriše povećan broj požara na građevinskim objektima. Razlog tome su neispravni i neočišćeni dimnjaci, nepažnja prilikom loženja peći na čvrsta goriva, ostavljanje uključenih grejanih tela bez nadzora, ostavljanje odeće ili drugih zapaljivih predmeta u blizini peći i grejalica, preopterećenje elektroinstalacija i neispravni električni uređaji. Sve ove uzroke možemo svrstati u ljudski faktor, odnosno nepažnju i nemar. Svesni potencijalne opasnosti, Mitrovčani navode da redovno proveravaju ispravnost grejnih tela u svojim domovima. Svake godine vođačar, kako se zove, dođe počisti. Kako se grejete zimi? Na struju. Termoakumulaciona AEG peć i klima inverter. Dobro, vodite li računa o ispravnosti tih? Obavezno. Servisiram kad je, peć je stara, ali se servisira, klima je nova, opet ću je servisirati. Jedino ako nešto kad probaju vidim da li nešto curi ili tako i onda ako ne onda ništa. U proseku 10 do 15 požara mesečno bude prijavljeno zbog neodržavanja dimnjaka, a nisu retki ni požari uzrokovani preopterećenošću elektroinstalacija. Pored osnovnih mera bezbednosti kojih se treba pridržavati, iz Odeljenja za vanredne situacije navode i druge mere na koje treba obratiti pažnju. Ne odlagati pepeo u posude koje su zapaljivi, odnosno u kontejnere, plastične kontejnere ili u blizini gorivih materijala. Ne ostavljati malu djecu bez nadzora u kućama i stanovima sa šporetom ili pećima koji imaju ložište na čvrsto gorivo ili električnom grejalicom. I ne ostavljajte uključene električne uređaje bez nadzora, isključite električne uređaje kad izlazite iz vaših domova. U slučaju nastanka požara potrebno je odmah obavestiti vatrogasnu jedinicu na broj 193 radi detaljnog uputstva za bezbedan izlazak iz objekta te evakuisati stanare objekta i sačekati vatrogasno-spasilačku jedinicu.